report kusune zidare tai Kebo. so eje sango gomnoi ay tolo munyo report kadi borne ko sa jen e ji mistakes soma ete kate soma ete tungalu soma ete toma answered lui kamu netine sine tonga di bora nge chunto ngala reje esa digo toma toma na ara ndu jobe projet ne terwan pu mamnga adama merada na bedi be na tonwan Kanyumu bonno punoi konye ejitu mon me porta kamu mam ki kamu ti bolu na delivery ti e ko na je ke jawal ne taali eje MP dope ma ko dalim ne kekero lo buinere apaki na jamo do parliament gido na ke yututo Akiro dani nere si nere nesi so kwano buino maknisimu e kai nere mo na gabu nere munde bange o moy pere jo mo recording mo peja do makko ngere recording mon kam yenu ba pedoro kalu so magana to pakin kadi technical team ma do mo recording ama adino be ner ne sakawlu ki amota an do kinu monin ilamita ilo e poni ba ni so mo to no diliti ngawoje dilitina adum to be lamita ilo mame ke tunulolo mame ke recording estikamu mere berengo yo kada nesi moni jena kero to Ojero la limo kongutunga amano na yari eje ine reporter lo wadi ka ten vision lo eje empia do venera a chair ono bo korimo ira aja chairperson ne committee it is impossible no to general kai am dine Airabet na ara ye bere report kon lebe je presenting o committee kon mameli muti nyogore e zero oraje cha paso ninyo le committee o je at least je presenting Akiro me budget je presenting na be committee reports kusumukere konyi nerone itabole baka Hansard la Airabet itunga ni capture ngaite itunga inera sesi opupo kutuzukwi bigatuza aboro ngaki recording e computer Katakwi wadi kaite kwa Akiro so dumu je mambeli chesa ne peta jeno itunga ko sikiro la kere eje bitwana abom leitabe ko ne kiro dawaje kwa na so ara mtu ne pum na jeno na be ko ne kiro apaka ni poro kidi kwa so ila nyojo konyi ne tejo eje ne minare amina ko tejo screen da inerti jo kapa omoya noa ikam ne tejo kapo oporoto nesinere tejo ni wodi kada Kiro tejo mbere mono moya Kiro rechende spande bika tangena yes si iboro ngoni soma se ya mistakes down ko yema mi punoi ko yemunda itidi charete airport le bala mame to ani kon inere o way kon bere otoma ajene ko inere yora nadi no ma pat na jen ko it's more than 20 times okay honorable Violet kolira ejo Airaban kolira ejo Airaban member of parliament ni go Victoria Ngoro Katakwi era ekolojo da member no committee actually vice chairperson o committee le polo swama kere edo polo to committee le polo swama yuga oboro parliament foreign affairs committee e pona ni pedotoria balancing mo Airabet era tena anyo ne pono li pedorojo ay balance na Akiro no loso constituency ajeno ne benyo so mangina anyo kanwe to akitosa anyo kanwe puda sikesi ya untogo kada anyo ne ponali pedorojo and because na kosa some was even quite complicated arai foreign affairs arai anya nare ponni somatari embassies akwapsine enu joni toma agwekinite Uganda. So and there are quite a number of them. We had almost about 30 embassies. They just see akwapuna kono no akwapsine no kinangi na. So arai je program alost embassies moon. Then bobe je program anyu be a ministry la foreign affairs benu somane wanyana riso internally je program alosi aipedono in border areas anyu be what our relations kada edunyeta okomun ponali pedotona so maybe asara
kat nati Kenya ponali pedo tona some biashara kada Kongo anyoka bo atukshwetere kina kada tungalu utasa some biashara kidinga nen tama kiding no in the East African community na poto na tema sida bonde free trade bi pedo kwa na some biashara just imagendo pone amon mamete bobo eningosha mipo so glosijo anya irere ne montari kwenye biko nino beite boyaja utetogo chepa kakai presenting a budget ele ministry arai bonata pupokin the policy statements no ministry kadada anyumbe it is presented ojo obete baja utochaloda ukoto sibitu nganyunda binera tena kurut ani ndini ituto ngapaksho kosi the assessment we had kada afili I was among the best Oteso MPs. I think I was the fourth. Yes, around there was I think about the fourth. Nada etengo assessment na Hansard na. Arai Airabet on no balancing. How do you balance the two? Arai indeed I pick kind of program. Bo sabi arai ko mliya chamu na epalache. Nara mamji pero re asomari kere. Arai bo mambo boji pero iteka kono kwa nada. But how do you balance? Bo sabi tilo jate ninwe posikinwe koto se na jautai or district. Olosijo opali derejo no aja utitogo then ara opali jaja uto committee because ite maja aja uto committee boni ara aja uto togo itwani ari ngesi ndumu naje basi olio na kosea ne mamjo imoli ari da mji giparida so ekoto assessment in orai balanced mere obaite Hansard bone kapa limu tori honorable Opolot. Sometimes Dumunjo Bera MPs very active of committees. Indeed, like me, I was very active of committees. Kwenye doja mwale ba assessment na Hansard na bona teiti boni iru anani merito rijo otogo on the floor of parliament. Kwenye mamirerete, but what is the contribution of Honorable Opolot to the Jaro committee? Yes, we post kakira defari moi. Yes, tiaka ya Akiro no budget mumulu kere. Then also, Ijai nara mambo mirerete because it is only looking at one aspect of the role of an MP. And it was saying there are 3 cardinal roles. But the answer is just not even the whole role. It is just look because Ajauto committee is a part of legislation. So it has just measured an MP at to bet. So mami measuring that oversight. Nija radio constituency ina nija tutaresi maybe as a committee ilotesa ipejo ikiniroti niluma ni taswa ikapunulu recovery ngatesi these oversight committees bikapunidi alubito nga maybe je kina awenyo na ara moji tosa swam na ara jepo no peja then in some of your constituency kona people have had personal projects Hansard does not capture that on a personal note, I got lobbying out ija kugani da ena likontunga. Programs ije constituency. Ndwaron kapa anyunote honorable Okabe. Itolute report we mameli ngato ito kana. Jaji pegei. Konje pegei. Okay. Babachi. Ejasi honorable Okabe kede projects o constituency ngene sako ziko pa na ngini sako je usabiti ni yare kawa kora ngini sako ne peta milioni ni yare nebaka yapeko na geona rolling out to roll out around kwa district project achipa kimwa kachoge uni apuga ndalo sange uneshisha binyo bisomanga kwa meli muturane ngisa na koronga ngiti emamoto rena kede impact neja situnga libu ekitiyo nara ichesa au mitengo bala Akiro ni limuni jo otoma microphone otogo ikamuno rasi itopolotete kate kutekwa metogo Kanyumu somero Kanyumu kolojeti ilimu ja Airabet wamisunya kimamisiri muna prime minister isire nguni kwenye lomune kone ja Airabet yes Canada you're talking about impact ija tata kade impact le pola de parinoi irwana ijenjo kwa na adumu tono chalo ida kwa Nejasi TV o chalo ida kwa Nejasi radio and you know the things are broadcast yala masi abwete mine dija kurtinere are di muri jono ejo kara kone just a feeling upon be nera na kosida etutu ngokole ni kamuteresi ni rasa aila ne pole la tala ngorona episo Airabet kamute jodi libu nice or noi
pupete kesi da ya lama no ebe mamte ni support ase otu na ikoni ba la inake chema noi. So akotonga tema reje impact noi. Let us talk on critical issues. They just have a MPs like Akiro no issues of national importance. It is really of a national concern. Or district hepatitis B, we have to raise it. No, hepatitis B. When we raised it, I raised it on the floor of Parliament. The speaker picked it up, and indeed we had an intervention of Katakwi upon Ijuka, and I saw vaccines. They vaccinated the people, and I think that was really an intervention. That is why you're representing them. But Keunu kosi no ajasi so Keuna Airabet abueki alo ama me kosi MP olimute no. Ati chapatma anyway na so did penalty ageno napuga. Yes, Jari Nike. Afghan cannot do a pedocida. You are the one who is more close, Ijai Zika Punesos. Talk about the nodding syndrome. If the MPs are not raised, that the extent a speaker himself by then, Olanya was a deputy speaker. He had to come in and intervene. This was a serious problem in the north. The north at the Kanyumu, Nigeria, and North. And Potipika in Kapunen. So we can MP ngada be years in records MP then dumunije locals kotaga meju karaso mutu namdi bori soma ida dumunije wodi ortos mami soma ite those activities ni muti honorable arai mun bala sekoni no honorable kabe dogi konin to body mame when agate ni se unerejo they are not able to see you anywhere or this week the mambo soma ijo je doje lope nini. So I want to this. Kurunga ngitu on Opolot. Ijai yako na pone liswa majo. Tapti yener. Ebe jo mamjiki toloka akira na bara kirutuku. Because bereja arai office of the prime minister wadika jambalo akata minute na Akiro netenge. Yangari jumna. Mamjo mtibisi apete muno process. No, well Nakolo ya jeno. Akotobera ngali muno ni kamera kada no limunte on ko Akurut. Itu morijo enere otogango nera jo ngini para o mami bor soma jo constituency mam ji bongolo parliament ko itu morijo asomo constituency on ji ner to otogango morijo parliament si itojo ngesi itojo kasi beri bora to jajeno bo wanyu de wota ja soma ke palo bukon ibore ene polo noi ni soma no ya gugu be iboro li sumunto ri gitonga o buku ko legis amase wona jo itodo li kiye sumun na tamu ni soma bon be ne da ko na ka bana wanyu be je tenge wota ko ja som awanyu mo bane yo araje no gitonga soma ja bo ka kro no ka di rotin bo ka kro na akin be jaki mo chalo iboro kata ni numine tituma direct na ara ilailo o parliament udas kwanza som national yebo kadi udas som report policy yebu kwana akavale na kwana national kere apuga national kwenye ya iboro le kututunga obuku kon direct iche akesi mo me perda around kadi something of national importance. Arai etengo geotesu ngesi kwa nisoma remember ndo ipu Akiro no ameja situ mu mandate case. Yes, kada Akiro munu ni soma kada ni choro ne soma no. Choro li na duko ni ko somero. Ara mu goro de beta ko gara kan ba. Aso. Tuma la bela tambi olo chemu. Tuma alosa somero tino. Ara mu ja Akiro ne de tinyo apo gara so. Ko nyu da sa so ai ngara kidenyo. Ai ngara kiditunga. Alofe na desen. Adoloni kinitunga. Apane to ana njukari jinu kuna kwata ale bani ayo ni tumo chane I think ai tuchome duwe kali belo asumu ko panu yo akoto uniche era mukeri boro luno bete tempi ya konraso konye iwajo ai mukentu na dekis apakino makino cheto ne be abero ka uta ya dekis apakino ngini para mukenu tumano de baloze de tomo akespolo ngini para
inyon bodo kwane perula la raute MP automatic inyon bodo kwane perula la raute MP ibore ko jaje no bonde nara jabe bora ko ne correct ni lo so jellere e jakiro no ber jo ba lepuno o parliament ko ni mena jaay lepuno ore bere ko ko re je kini e discredit ni japuga apuga ni kon ni mu na jitona opposition eta tenere noi a departement do akai le jase sapunera kongo sapotas apuga so munu kwana nare ibore ne pasa kitu ngender mamji somati bore mota mama to jibora lo senerbe somasi bore mota mamu munera bore no genero parliament ebe somase e bulo le nyoni to tiringi adore to kumi ne se ko pane somasa da apuga na to mamu ne bibore to jalo salimu ngina anu nyoma mamu ne national importance ebe jare porte no wata so not binida mamu ngin ko da raw ebe ko kadu ba are nyero to no mi somata ebe ko jali mumbe e nyero to no mi somata ya dawdi karmo tan le ko to ne soma ko to si soma ibore ngin na atio kisho yew ni bay o parliament ebo atio kisho ne bonne me na rebo rabu le bun kape motion na rai sala mekin remotion le bun rai sala mekin nyo vote of thanks e vote of thanks katu da lo to akera ka lo apo da buto le langa no kina lo buku kono pudela somato do ko yawne tay ko kono na trophies gold medals umu ko ne motion le ko rai sala mekin nyo ituma mun okay ko nye merebe anu na arai a somayere gudo mon kapana jek mo example a somare gudo mon wana bo le le na mun nu ko jabo alim ka do parliament alim do e gudo mon la yaw na jogo be gudo mon ko nye ngene e some access bon yare gudi to na are la ibo bonoy se takiri to na tite do jakiro mo se bulolo ko ni ko wonyo mon diga ka bonyo aha abe bolo munari nyo e budo nare wota ko je so na panya e so mai ko je to ke de tunga akai o budo wala ibo le nyo mam ni bare ko na be e awle budo le jok e jokai lambe ya ba yare ko tana ko ne ko le budo munda ay accident so nyo budo le je ko do na tamare o tupite teno alimuti honorable Opolot dirwa napo etapita lose as Ijai borene konija lose those line ministries erimoje buno togo and right in ene pero indeed le polo lebeti MPs are song lobbying, we call it lobbying. Nara mamteni, you cannot get everything on the floor of parliament mpira adu ni bore kero otogo and then ara limujo kapati mina ja nene bala ko jara ko ni stangon do ko nyebo jatu pa ni da ja surumbe resle to makere so in most cases what we used to do also, I remember Pakshong, kada Honorable Peter Gwan, we used to do borrow we pull undercover. Indeed, yeah, also I remember when I joined the parliament, from the time we joined the parliament up to the time I left parliament, the budget across the district kept on increasing every financial year. Why? Mamu so idari alimuni challenge ile Ijai. And also Ministry of Finance. Ajokisa ajailo kesa patane. Ochaila. Atia remuna ajoka no chaila comes from Katakwi. It comes from Palam. Boko na munara do kerka kitokwenga raise district law. I remember we lobbied for ayataino ni mwalimu no semero. You know, abolite ministry last year and Akiro no recruitment we mwalimu. So went in age or child up today. And the ministry said we cannot aremameti kapu. Where better itakero pitilo nyo di mwalimu. So ara low sit behind the curtains. But ingara inos koto Katakwi, we had a very big gap. Na ama musuli mwalimu. And I want to appreciate, we got over 50 teachers. Then we had those that were substantive, head teacher, no, acting, not substantive. Acting, out of the 70-something primary schools we had only 2 substantive deputy head teachers. The rest were on acting positions.
Her teachers also same story. Mama, put the morale last one. So behind the curtains, it actually works. Because now, so you have to have strategies. Abunga also ministry like keep you. It like he said, some of the things nari right ekoni pate no enar arai doja ngirine go aboko. If you cannot drill the borehole yourself, na bebe rom ena yoda losa liba kwetu ngala pasado ako pugani. Oh kitunga upate chaketa pugani kotosa kipi. Ije kinete jagi lona kan. Itengo ini jaka isare. And you know, things continue. Mwale mbele kutoki. Airabet WOK Ijai ne kede ngarno ko WOK litatamete kedoni Akiro no ikamana kere pugae la ko WOK keda ngari WOK no teso siri kunya kwa ni kun television ibomuni ikoto Itatam no keutu kesi ebe bala joko